ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba syongkya, ka syong ha ka jinglong scam, bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka kali ka ban san ya ka linti ya jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo kanda hinyo lai. Seng Samla Mawmluh ke long ke kinhun ke belayok rak ya ke nam Lahduh ha ke lempung ilek kai football final jong ke Sohra Sports Association Sohra League ke belalong ha ke apu santrik unai wing araja arpulai hamadan ya lek kai jong ke Sohra Sports Association da ke berpenlim no ya ke Royal FC da Argo Lanot. Syuaban sedang ni ke jing ilek kai lepen long ni ke jing sengap jar ke beshi minit kum kadak ban penpau ya ke jing skolem ya ke jing klat no jong Samla demiki wa alang ha ke apulai trik unai wing araja arpulai ubedai urang ya lek kai jong ke Seng Samla Mawmluh. Ha ke ni ke sengi u MLA jong ke Shela constituency uba balajit sendrem ulalong kumu kongsan kat bau MDC jong ke Sohra constituency ulalong kumu sembut kongsan ringkat ke jing sakilang jong uba si raji uba e nong trau bat kiwe bila syakot ngobha. The final football match. We have another poll. You either the guest, the guest of honor. In most of the Seng family of Sohra, the Shela constituency. But the guest of honor was the TW Khan, even the MDC of Kajanmian kemen ya beri maro akibat darlah akan dika lempung pansakhi ya akan dika final foot. Ki players ke bedai jong ka Seng Samla Mawmluh kidai Jefferson Thaba Penbahas Rem Frankie Karnayuar
Bagi way pani put of ibes pi har hari